Ассалаумағалейкум. Келесі біздің көріп атқан машинамыз Касим. 2018 жылғы бұл 6 миллион 100 мың теңге шықты. Алматы. Пробег 95 мың ғана жүрген. Машина технически идеальный состояниеде. Артында вторичный окрасы бар машинаның. Қатты грубый еш нәрсесі жоқ. Передний дистроник, парктронигі бар. Қазір сізге ішімен комплектациясымен таныстырып өтеміз. 18-ші баллон, повторитель поворотника, бесключевой доступ. Салонын қараңыздаршы машинаның. Коричневый салонда, идеальнейшее состояниеде. Полностью электропакет, память сиденья, плавающее сиденье, руля электроприводпен, антизанос, удержание полосы, датчик слепых зон, мультируль, адаптивный круиз-контроль, щиток привора электронный, пробег 95 мың жүрген, климат-контроль. В комплекте екі-кілт, управление пассажирским сиденьем, артка шторкасы, драйв-мод, автохолд, электронный паркинг, подогрев обдув сиденья, подогрев руля, беспроводной зарядка. Машина бомба екен. Артқа подогрев шторкасымен, управлениесімен, мультимедиамен, аудиосистемасымен. Идеальнейшее состояниеде. Машинаның мына екі крылосы боялған болды машинада. И бампер боялған артта. 6 миллион 100 мың теңге шықты Алматы. Возможностьтарыңыз болса, осы машинаны алып қалған дұрыс деп ойлаймын. Идеальный состояниеде. Подлокотниктері тап-таза. Күндеріңіз сәтті өтсін. Біз жұмысымызды жалғастырамыз ары қарай.